اما يكسر بچنا جم هفکار ما عمر سنمس کا او درباره چونا شانده ده چه دزانه عمر گلو احمد ترک جی دناوا شانده ده کو دچه امرالیه ایرو دم باشویدار نخیر احمد ترک کوی باشه داخل شانده بوبو او ایرو ده هفدیتنا به رهبری PKK Abdullah Öcalan را جی ناگره نه شانده دیسا شانده ابری یعنی parlamenteri Dem Partiye İstanbul'u sıra sıraya önder ku dehman demida serokvekili parlamentoya Türkiye'yi ve her vaha parlamentera vani Pervin Buldan şandaya Dem Partiye İmralı'ya jvan her du kesan pekti. İro derdora saat 12 nivroda geçtin grava İmralı'ya, girtigah İmralı'ya و دست به هفدیتنا به ریبری PKK Abdullah Öcalan را کرن پشتی 25 روزان لورا هری داوی د 28 کانون 2024 دا بریا سرسالی هفدیتنا اول پیک هاتبو پشتی هفدیتنا جی شانده دست به هفدیتنو سردانا پارتیان سیاسی و هر وها گرتیان سیاسیین لزندانان کربو دوان هفدیتنا دا جی شاردار مردین احمد ترک لوساوی قیوم هاتبو دستین شان کرن او جی تبلی وان هفدیتنا بوبو وان سردانان بوبو ليش خدامكم مجا احمد ترك برسيبو هنا جبتشن ده هفديتنا بأجالان رجي بقرن يانا قوتو بخو ده دبي هفديتنا ده ازي جي نقرم لي ده هفديتنا ندن ده ازي جي بقرم جخو لغوري داخويانيا چاپمنيا دم پارتيه جي شان ده جي پروين بولدان وهر واسر سوريا اندر پيكته وكي كما قوت در دورا 3 ساعتن كو ده هفديتنا دانن نها لغوري آگاهی وزانیاریین کو مبدس خستیه شانده راپور که آماده کرد و راپور داجی نرین و هر واه هلوستا پارتیان سیاسی به تایبتی هلوستا سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان و هر واه هلوستا سروک MHP دولت باهچلی جبو öcalan را و به پیشکش کردن هر واه و شانده جخيني رابورك النفيسكي وبحثا تشافديرين خو بحثا وان نرخاندن خوجي بأجالان رابكن لسرويه كي جي تشافاري كرون كو أجالان جي بيامك جبو رايا قشتي بلاو بك شانده وك بريس كونفرانس نا وك جيفينا روجه مگرينا لديسا وك هفديتنا اول وداخويانيا كنفيسكي تشافاري كرون كو ايرو انجي صبي بلاو بك درباري وي كده هيش نزل لكا و ايرو بلاو بك انصبي لتشافاري كرون كو ديسا وكي هفديتنا اول روجك بشا بلاو بك نها بيغمان دبي هفديتنا دويام دا آليين حكومتي وهر وهم مهبه لبندي كو اجالان بانگا چكتاني نه لPKK بك للغوري چافکانگن دم پارتيه ده هفديتنا دويام دا نه ممكن كو اجالان بانگا چكتاني نه لPKK بك جلوما جي هن آلي دبيجن پشته 15 سباته ل چافکانگن دم پارتيه دبيجن گر شرط و مرج گنجاو ببن و حكومت جي هم پنگاوا باوجه اگر هی کو اجالان د نوروز 2025 دا yani د 21 آذار 2025 دا د نوروز دا بانگا چکتانی نه لPKK بک هر وال گوری آگاهی وزانیانی کو مبدس خصی دوی هفدیتنه دا جی ته چاوری کرن کو اجالان نامه که قندیلرا بنویسه هر وها حتى تقولن كو احتمالي كو öcalan نامه كجبو سروك مسعود بارزاني جي بنويس لو راح حفتة بوريج خو جنرال مظلوم كوباني تشبو هوليري ولقال سروك بارزاني هفديتنا كابيكاني بو افيك جي دناف كردن با كردا و كردن چار پرچين كردستاني دا جي بكيف خوشي هات بو پيشوازي كرن و پیام اتفاق و يكيتيا كردان هات بو داين افيك جي تچاوري كرن كو öcalan بحثا رولو گرينگيا سروک بارزانی بکجبو پیکانینا آشتی اف یک جی امتکارم بیشن کو چافکانی نزد دم پارتیه دبیجن هر وا احتمالی کو öcalan نامه کجبو دمیرتاشی بنویسه و بحث رولو گرینگیاویجی دوی پروسه نودا بکه لورا شانده دم پارتیه امرالی لسر داخوازا öcalan چوبونج خو لگل دمیرتاشی دیتنه که پیکانی بون دمیرتاشی گوتو بکو از پشکری دم öcalan و هر وا لازم کو اف پروسه بچه سری نها وكي كما قلت هفديتن هيش بردوام دك احتمالي يكون نوا ساعتك عن 2 ساعات انداجي اف هفديتن يدي بداوي وره و چاپمنيا دم پارتيه جي و آگاهتاريه که جبو چاپمنيا بلاو بك يان ايرو يان جي صبيجي و شانده پیامن öcalan بگين رايا گشتي گلکی سپاس عمر سنمس تج باجار استانبول الگلمه بوی